Kathma hapdeng ke Russia Ukraine kanang jor namar ke jingpteng ke jingyapen ibor hapdeng kineki ari bemarjan. Henne kesngi ki sipai ke Russia kile yok Kurup sendan ya ke Zaporizhia nuclear power plant kebedan hagi benta syathe mingi ke Ukraine. Ke Zaporizhia ke day ke nuclear plant ke behetam hadeuba Europe. Ke ne ke jingyok Kurup ke Russia ya ke te ke plan ke lepen bitar syushu ya kiri ke Europe. Ki bor penyat ki dang juribha ya ki power unit kam ke Ukrainian Nuclear Inspectorate. Kadon ke jing persang ban nimdan ke jing julor. Kaladon ru ke jing kem ding habar ke te ke karkhana Henry dan bok lelak ban temno ya ke ding ban rabyang ke Ukraine's State Emergency Service. Kaladon ke jingele ke bejur bha hadu menta hapadeng ki sipai Russia bat sipai Ukraine bat kathma kalandang thanem syushu. Henne kesengi ke International Atomic Energy Agency kalapen pau bekampat dan keno ke jingjulor bat kampat dan keno jinglat jinhau na ke Zaporizhia nuclear power plant ke Ukraine Regulatory Authority kalakam bekampat dan ke jingsyak kta kino kitiar na ke te ke ding bat kinong penyat kila sumar bha kenang bandam lat kila RB na ke te ke karkhana penmi boarding ong biang ke kerwa ke te ke karkhana ka penmi buon bha ke boarding electric ha Ukraine ha ka kerwa khubor u president ke Ukraine u Zelensky ulakentu jur ya kiri Europe ban perkhat sngelsen eilam ya ke jingsyak thombor ke Ukraine ko kinong Europe sngew bha khi judge let yuthu ya kinong yalam ri jongphi ki sipai Russia ke lawan hirthma ya ka nuclear power plant ha Ukraine.